Mbeu njithi aingi goko bururi-ini makoretwo magikaya kwaga gukuruhanio ni thirikari hadi maundu matiganite, undu uria utumite aingi ao kwaga urumwe na kuhuthirwo ni ateti endi gutabania maundu ma mugaru na watho. Ritana nirikitio kuri mbeu njithi ya kaunti-ini ya Nyandarua. Isaac Ngugi uria ni seneta wa kwamurwo kuuma guku Nyandarua akiuga ugi wa andu aya nini niguo ubatie kuhuthika tabarira-ini itiganite. Ngugi oho augite kaunti ya Nyandarua ikoragwo na anake na airitu mari na uhoti hamwe na umenyo munene, indi makaga kanya ga gutungata utongoria-ini, undu uria urehagwo ni kwaga urumwe gatagati-ini kao. We want to bring everybody together, and as Solomon has said and rightfully put it, mmoja wetu akipata sote tumepata. Mwena-ini wake gavana wa Nyandarua Francis Kimemia ni acokeirie ngatho kiama kia Jubilee ni undu wa kwamura Ngugi kuihuria ithenya ria mutigaire Victor Plengei. Rekei tuthie rugendo ruru twi hamwe, rekei tuhe mutongoria witu wa bururi gitio, and that's the only way. Koroni if I was defined the president gitike digira hairwo, and I want to assure you tiate was the best qualified. Tiate ni ndroika ine morokadi na dena ma godfathers. No, I do not have a godfather. Actually family itu ni mutongu. Handu-ini ya Kameme TV kuuma kaunti-ini ya Nyandarua, nie na njitagwo Francis Mwangi wa wira.